Jučer sam se probudio i kihnuo sam 3 puta. Osjećao sam se baš bolesno, kao što čujete po mom glasu, bolestan sam. To je bila moja impresija Logan Paula poslije fajta. To nema veze sa videom, ali svakako, jučer sam bio bolestan tako da nisam mogao na vrijeme izbaciti video. Već sam snimio intro za ovaj video, ali je ispao predugačak, tako da ovo su blooperi iza serije O stvari nemoguće, to jest epizoda 6. Uživajte. How hot is outside? This is the definition of outside. Luka? No, I'm just holding camera funny. No, it's camera. Treba malo, ne samo. This. Imate li jednu kućicu ovako za nas prostore? Šta je to? Šećerna voda. Šta će ti to? Trebam. Da pojedem. Šta ti je? Jesi nikad bio na tom parkingu po noći? Može biti doći kažem momak cura neki za auto. Šta da rade? Baš me brige. Ovo, Ne znam gdje je. Pa ne znam ni ja, treba... Ode me nakoti, jebote. Neki ljudi snimaju nešto. Znaš kako je dobro, sad će staviti na Facebook. Izvedi, ne, kako sam rekao da zove serija? Ja ne znam šta sam Ok, hvala za fuck. Oh, shit. Sok se pokvario. Ok, to je to. Stop recording, stop. To radi ono. Ovo ovdje, o tom ne pričamo. Tako da... Ako krenem snimat prije, postoji neka logika da ćemo prije i završiti. Ovo je kamera. Trebam kupiti još par baterija za ovu kameru, zato što ova baterija ne traje ni... Sad ne znam ni hoće li raditi, pošto sam malo izlupo. Ali ova baterija ne traje bukvalno 20 minuta snimanja. Šmrc! Look at all these fun times we're having. One day you will look at this and skrata. Fine, but if you put this in the video, Okay, I will. I will cut your dick off. Ja mislim da je krivo, jest. Okej. Ništa teško, ali ono... Tako da... Koliko sam puta rekao da? Kao pružam se, skačem u visinu, letim i onda ako... Baba gleda o mene, gledaj babo, gledaj. Objektiv. Šipka. Nema logike, vode ima. Kamion. Imam publiku. Kao što vidite ovdje ja stojim. Zato što sam jednostavno lijen. Malo prije sam gledao Petera McKinnona, pošto on mi je jedna od najvećih inspiracija što se tiče fotografije, videografije i svega slično, tako da inspirisan sam, sad želim da napravim što bolju sliku i idemo. What the fuck? Vrlo kme moment. U međuvremenu sam bio na Vašaru i uslikao sam ovu sliku. Mislim da sam dobro ispao, po mom skromnom mišljenju. I objavio sam je na Instagramu, prošla je solidno, tako da što se nje tiče, htio sam je samo ubaciti u video. Čisto onako. Tako je.
Većina epizoda iz komentara će završiti... Uspomene. Yes! Malo smutan, čini se. A kak je mutan, ja sam uvijek bister. Jes me živcira fokus u noći. Jes me živcira svrab što me je komarac. Modeli, ne modeli, oni ljudi koji žele da budu modeli, a nisu, a prave se, svi su tu. Da je gledao. Ako se natjeraš da pokušaš da radiš više nego što želiš i nego što bi trebao, vjerovatno. Ok, čao. Ekstra. Ocean eyes, I'm scared. Oh my god. Stvari, kako da se to u stvari popravi. O, jeste lobav ovo? I sve dublje, opine ja. A ja sam još na nogama. Dajte izjavu. Kaže, zvajte na broj, ja slušam muziku i Učić, hoću peder. telefon. Aj nemojem to stvarno, jako me nerviraš. Fokus namješten, ovo je drugi pokušaj, čisto zato što nije prvi valjao. Mahao bi drugom rukom, ali malo mi je zamotana. Da. Jeboti. Mogu me auto pogledati. Sad ulicom i neki djed me pita, je se ženio? Ja kažem nisam još. Kaže on šta čekaš? Ganjam karijeru. Trenutno to radim. Karijera je na prvom mjestu. Gradiška is 8 class town. Ne copyright ništa. I should be running. Grmi i sjeva. Ne vreme se sprema. Fuck. Našli smo šumu u kući. Šumu u kući? Da. Ain't nobody tell me nothing. Svjetlo hvala na uslugama. Čekaj, gledalo. A nije ovo gledalo. Ovo je samo staklo. O ne. Jeste li vidjeli to? Pomjerio se čips. O majko moja, prepusta se rođene sjenke. A ovo sam ja. Ćao. Shit, pokažite mi auto. Vjerovatno ide jedem zato što sam krmača i volim jes. Pozitiva, samo biš. To je. Ok, mislim da sam nešto zaboravio, tako da sad idem, žurim nazad. Mislim, sad sam provjerio da li je to tu. Neću da kažem šta. I nije. Ako nije to tu, onda ne znam gdje. Ok, prilazi mjesto. To ne uspijem naći. Jebi ga, moram uzeti novo. Al, baterija, da. Baterija. Al na... Ok. Tu je. Sad sam se istripovao da sam izgubio. Tu je sve ok. Kidnapatori. Nemojte me kidnapovati. Please. Sorry. Ok, mislim da je to sve što imam za ovaj video. Vidjeli ste bloopere, bilo je zanimljivo. Lajkujte video ako jeste. Postoje neke stvari još koje sam htio napraviti i reći u ovoj seriji, ali nisam stigao. A i sad ne mogu, stvarno sam slab i ne mogu to da sad radi, tako da ću napraviti jedan update video kasnije u toku ovog mjeseca, gdje ću objasniti još par stvari o seriji. Stavit ću one komentare što se govorio da će biti i pored toga mislim da je to sve. Lajkujte video ako ste uživali, komentarišite koji je vaš omiljeni blooper. Pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce da budete obavješteni svaki put kada objavljujem novi video. Pokušao sam izbaciti video iako sam još bolestan. Nadajmo se da ću uskoro ozdraviti i da ću se moći vratiti i praviti videe u punom kapacitetu. Tako da uživajte u ostatku sedmice. Oh, y'all ain't got nothing in me. Ooh, now one of y'all niggas gon' be fucking with me. I got 2 bad bitches gon' be whipping my feet. I got 2 young niggas that the bust at the heat. And oh, y'all ain't got nothing in me.